Hakajan miat jang spotter jelio arja arsau da kispak ngot kinong song snong gibadai nang kathan umdan kilawan poi sya jaka bagakong bindas im ka syong bansya thangan klembu por kata ha parking lot ka additional secretariat Shillong bandawa na ka sarkar jilla bansna panbhano ka surok nongpo umdan sa Sonapur Riboy district kaplan ne mentala sansngi ban aiman sia ban ai jingkersane ka kani kejingwan juga ni pajba kadai hadian bakila syam ya karai ha kejingalang pajba kabala penlong hni kasngi hamadan snong umdan Hakajing poi jong ginong song snong hakate ke jaka ban ajing kersani kini golong kemi leo snguru ikasur penram sarkar nolor kasur penram yo nong mikmat kate ke than uba meral bonds im Duna yang wasyati salam Malaysiate nama yang makrosami sama memsasemi riboy tentari jonga lumlang di kunjung Kadauba mapelong i balai hani nadu namden la penlong ke jingalang paiba ki babon ki paiba jongi la ki bai poilang hani takat bai la layawan lang ya ni kroi kani kamdai ka bakot kani kadai ka jing sedang kani kadai ka burung jong kalong kemi penmod i kawai kaliukan long kemi rum chlor na po than umdan Napo Riboy district hato hika kemenem ini ai ka jingkersan kamu purai inge dai waya ka sarkar ba mardor kadai ban le mardor ya teng surok na umde na nampo samdan na kaliam jong kipai nong seksong jong kadong jong ka umdan area lem ban kari boy district kam som klikti kanang yai boden kana yai kersan ya ikong bendar siam ha kanjo kapor nginang jordan mo nginang panbon ki lemba ka sinjam ka balayalam da ilong kemi jongi ikong bendar siam Islam ban ha kanjo kapor ka ka bangiray na po umden ngilom island yaw SP buat upulit buat ha kanjo kapor girabong dan kun silay balay ulay Kanra hajing tia kalong kemi hanrai ladai benpa da ki pulut kintai ki bawanra ya kalong kemi ngi penram jur ya SP ban ni dawa ya government ba kadai ban pan kendra to na kadang jongi ngin air har ya SP jong ka East Kasil district kabiang baja hakane kapor nimdon simon kikitin nakaliam jong ikipad ba ng tay ngikit bok kiriang ya ikong bindas em iriu slor ibalami nakatanyang kentok nga sa baba ni 2MP ikong bindas imday ibriu ibabyang ibatap babit babyang ino lang jong kikon iday inong bala ino lang jong kikon ino lang jong kiksew kibahaya ngasam iwan syat nganang ne nabenta kayap ka injong padba babun balang Islam Isok tu ba kinolek nongwan kita kisamla pule kibanlek kinbi nasional umden kinpoi hadu nongpo kasimpor ki hadu argenta kamu kyak kisan baje menstep bonpoi balik kelas hadu spau baje menstep hapo nasional nongpo kabadon kata ka Riboy College kata ani kohok ba kidong nasional kathain umden kidebanyo bar nganong yapi ngasa marjan mak nasional umden lane nasional nongpo kabakan kaya inti mantapor ni dan ki program ladang ipay yun usurok minong ba dangla kasurok kabasna da kisnong nembag scheme anak na GS
ban ya kasurok kepada joko sarkar jila ngani tu ya jing sya ip kasnong riboy gaji balai gakiu nidon mensyua ke National Highway 40 ya kani National Highway 40 hausnem arjan shpo nilayo pun perkelai ka National Highway 6 kemudian ke National Highway jong sarkar Meghalaya kani kemudian ke National Highway jong ka sarkar India kani ka bill operate transfer BOT project kamot sna license lum khajna hadu khanyo snap habang iyai uni surak isiu ka khajna na plala jong kinong rep ki basiu ki bapendep yang kamrep habang hiyo kanu no kanong ru habang iyai uni surak ki siu dak pisah teng iso du mensim habang iyai yang snong lajong ya kata surak kabayodot kapilai yang tepo snong akumer kabagi ong katul plaza kabagi siu dak kapisa namar bagi penukam yang leu surak balate dak Ministry of Road Henry lagi perkat pat ya kena surak nompo umdan Sonapur ngaso ba hindi syu ban susi ilade ban kemenno namar bagi yo kan National Highway 6 namar kadi ka surak kepada jongi upai ba namar ngisu pisa mangi upai ba om tu sarkar pasiu ya kan Ministry of Road and Transport tagada mabu iya ka jikli langan susi na kemen lada kawan kata surak kabasna do uno kabangir kam masiu khajna namar lagi up ya ka sarkar ka jongi mental khasnem yem yo i to surok bahkan pendek ya ka jisna wa duka bar ka bososi kalong ikong bendas ide ilong kubi ila dei kom hinmen nam ta jonga ide kom ilong kubi gane ka kimi nam ta jok pi we ka bososi kalong yo i ya ka jingsong sha than ka jogi ka ba khamdan kanu no ka jing putot ye ginong let nawan re kalong very peaceful ba Baladangi pej haki kamera jong kapo jong sekretariat di kamera assembly haki department bafer isu ibe ya kador jong Mahatma Gandhi bojuelam yingi baklan bortam boilam yingi haka jing yale da kata non violence ban ngai kong benda su ngaple jumut ya kata jumut ka jong aku mi dai lokbi ibalong ibadon bor hadu kata ta ban yakun ya sarkar da basyak tengam umdai da balik pun pergi lane pun bu ya kata road blockade lane bu ya ka pakang surok lane bu ya kini nok pikiting hari kawan kum ta kalong kumi kawan syak tangan mat penjenjar lede tang mansuk ya kiwe hari kai ka bososi kai utau senrang breu among su senrang breu utau SP jong ka East Sales kai hakapor sting senia khara buje wan manra jubor hi kong mendas pengaso na liang kesu hi penrem yang ne USP nomor umdai su ne senrang ulade u hijrah bawan hak tak apos kamar balai ngau kata ki jumlin kini ki SP kini ki DSP kini pulet ki jumlin balik khandra yeno hak steng senia namar ki dei ki breu ki badum dada ki ki breu ki basai ki pasol thu ya ka jinglong kata ka imlang salang jinglong jong asnong ki jingsingan jong asnong kim dei bonwan ka janmet wan da kameski dada dei bon kem yeno dada dei bon sya khot hajir yeno ru ki breu ki kloy banya trailang bat ki police department hari ka jingwan jong tau SP jo ke East Sales bat ka kunun ka joki kala pentu sim ye ni kong nomor pa ngani tho ye bi hamne ha pong hakran ngasong tho ye ka jingwan jugi ba hat ki por bi wan ikloy ban kita ki doktor ban ai ban le ye ka chingap ye ban check ye ka BP jugi ban check ye ka shini jugi ban check ye ka jing kende shadem go jugi re mene yo yanga nado bajia tuksi ngam tre isu banchania ya ka police department commissioner isu ya ka health department commissioner isu ya ka sarkar pemerintah laso ban pukut kumne kong ngi sotu ya ka jihad lenti jongpi namar pide usnok ka snok try ka bali to thain umden bat namta ki ki khon ki kiti namta ki para jongpi piwan song bacha tangan hungne ni nang liang samla jong KSU ni ai don nado kapasang hadu ka bakut ka jupi bat ngi scam bo uneu surok unyai urlong lembaga jian ti ilam nanti jopi nado menolak pen ko bari USP ba udut pan wan le doktor hang ne ko bari ko doktor ngangam pat yo i hata persusan yang garin ya pen ko bari kulit ko doktor Wan le doktor hang ne sidang senya nalar ba udai
Undai IPS umdan ka jabik berperkat. Kat kekerjaan IPS cuan kenramen menyong. Hak aja kacia jong kadi percaya. Hak pedang kajeng syakman. Hak pedang kajeng jenja. Nang ne syakman. Kum ngaku rong kami ngapen pau. Bapi day pan mardor pan transfer do iu. Ba umdai syu bandon hang ne. Kata kadi kajeng terpat dengan. Kum galong kami kama. Banyarap na kabenta ikong. Kat kadi kajeng jenja kajeng sosat. Uwan ban penting ban pensmit. Uwan hak adur. Jong kun uleno bum kunda kane kade kijinglong sibil joko kane sa kapar ko uwan ro upang dagi kelam pang uniform kapamot ulan kajingmot calendar apa kum katani penram jur na kaseng jongi kilong kemi kade kata kapang ka mangamut ban keran kane ko janmit ka bamenta to ikong bendas kinyo ikamet ka pokot ka bakhia kinyo ru na ka benta ka burom jong kane ka thong ka dong ka thain umdan hi barok ka we Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.